بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخم أقول من سلف الصالحون سيرتها وهكذا كم مجندني كوريري تكابس إغوتا ميومتوغي سلف وري بيكالون كوري علم وري ورا وري أدي زاهدو ألو وري ಬೇಕನುಂಗೆ ವಾಹಕತ ಮಿರೇಬೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನಿ ಉಮ್ಮೆ ದೆಕೆ ಫಾವಾ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಮುವರಿ ಕುರ ಇಲ್ಮುವರಿ ಕಾಬೆ ಹೇಗುತು ಅಳುವರಿ ಜಾಹಿದು ಬೇಕಲ ಕಾಬೆ ಹೇಗುತು ಫಿಕ್ಹು ವರಿ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮ ಮಶೂರ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಇಲ್ಮುಗ ನಂಹಿಗ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಓಫೆನ್ ತಾಬೀರ್ ಕುರೆ ವುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಇಲ್ಮು ರಿಯಾಬೇಗುತು ಅದೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಬೇಗುತು ಕುರಿ ರೇತೌಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಕ್ಕ ಮುಂದಿಯ ವಾಹಕ ತೌಗ ಎಬೆ ಫುಣ್ಣ ಹಂದಮ ಫುಳು ಹುಣ್ಣಾನೆ ಬೈ ಬೇಕಲುಂಗೆ ನಸಬುಗೆ ವಾಹಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದೆಕ್ಕಿರುಗ ಏಯ್ ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ವರ ما نسبتكم وداعين فوا بيبكلو هنما ابيكلونا علم بركما زاهد كما تقوى بركما alwerikan libigin dia iya kuga mi fahakan mi dia detin re galgon men bahaka dakka fawani ebekalam ge nasabuga ma bodu tanawas kamaka mativeri kamaka mashhur kamege sababun nankiye fada nasabe nebbe kanun na behegotum ehen namas ebe kanun naki Allah subhanahu wa ta'ala ilma taqwa warikama aluwarikama zahidu kan devwa fa abeka ege terega Hasan al-Basri rahimahullah ge wa kal gon men dade midaka do dakka fawan ade Muhammad bin Sirin rahimahullah ekale fanu ge ಬಪ್ಪ ಫುಳು ಸೀರೀನ್ ಐವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕುಳ ಹಂಗುರಾಮೆಗ್ಗ ಹಿಫೆವೋನು ಅಸೀರೆ ಎಫೋ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ತಿಬೆಫುಂ ವರಗ್ ಗಿನಾಮಿ ದರುಸ್ತೌಗ ಅಡುವ ಸವಾನಿ ಸೌಬಕಿ ಕಲೆಗ ಫಾನಕಿ ಗಿನ ದುವಸ್ತಾಕ ದುನಿಯೆ ಗುನ್ನೆವಿ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲೆ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅಳೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಗೆ ಬಪ್ಪ ಫುಲ್ ಸಿರೀನ್ ಹುನ್ನಮ ಜೇವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ವಸಿಯತನ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎದಿವಡಾಗೆನ್ನೆವಮ ಮುಖಾತಬ್ ಅಳೆಗ್ ಗೊತುಗ ಅನಸ್ ಗೆ ಫಾನು ಸಿರೀನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಗೆ ಬಪ್ಪ ಫುಲ್ ಲಿವ್ವೆವಿ ಮುಖಾತಬ್ ಅಳೆಗ್ ಗೊತುಗ ಎ ಫೌಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊರವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಗ ದನ್ನವ ಫವಾನೆ ರೇಗ ಮೌಲಾ ಎ ಅರೇಬಹುಂ ಕಿಯಾ ಉಳನಿ ಅಳೆಗೆ ಗೊತುಗ ಹುರುಮಫೌ ಮಿನಿಮಂ ಕುರೆವೆ ಫರಾತಶೆ ಅದಿ ಏನಗೆ ದರಿಫಸ್ಕೊಳುಂ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುನ್ನ ಎ ಮಿನಿಮಂ ಕುಳ ಫರಾತ ದೆಮೆದುಗ ಒನ್ನ ಗುಳುಮ ಮೌಲಾ ಎಕಿಯೆ ನುವತ ಬಯಕಾಯಕು ಮಾಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ವಾಂದೆಂ ಎಕೊ ಎಕೀಗ ಉಳುಮಗೆ ಸಬುಂ ಮೆಸ್ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮೌಲಾ ಎಕವೆ ಎಹೆಮ್ಮೆಗೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಂಫುಳು ಕಿಯಾ ಅರುಗ ಮಿಕಿಯನಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮೌಲಾಹುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸಕಲೆ ಫಾನಕಿ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲೆನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಬಿ ಬೇಕಲೆ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಕಿ ಐ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲೆ ಎಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಮೌಲಾ ಎಗೆ ಗೊತುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ಓಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಅವಸ್ ಎ ಕನ್ ಲಿಬಿಫವೆ ಎಹೆಂಬೀಮಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಿರೀನ್ ಅಕಿ ಆ ಮುಗೊತೆಗ ಹಯಾತುಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಉಳುವೆ ಬೇಕಲ್ ಹಮೆ ಫದ
Muhammad bin Sirin rahimahullah ge maaka banu Safiya ekamana akives Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge alegge gotuga innevi kambale e fawga miniwan kurevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge alu baytun naga gulumen oy be kambale ehembege buneve mi debe kambalunge kæveni manaki Muhammad bin Sirin rahimahullah ge bappa fula ma kambalunge kæveni kurifawani sahabinge majlis ga barakateri gotegga egotum Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ekade gfanu mi kæveni ge barakat levu man edi dua kurevevi e hafla ga nuata e walima ga nuata e aqluge majlis ga baduruge sahabin kore ashara bekanum baare wadagen ebekanum mi duaya amin vidalwe mi kæveni ga baraka levuma dua korwa fa mi fada duaya libifawa kævenna ki baraka chari kævenni kamuga awana kama me do shakke besne hame hemme bunwe gotun Safiya Muhammad bin Sirin rahimahullah ge ma kambalum kæveni ge haflaya no ta kævenni tayyar koddevi algon menge ma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge logweti ambi kambalum kure timbe kambalaku isweti bawag ede medum libi wadagen nebi bekale gotuga Muhammad bin Sirin rahimahullah we wadagen fawani Muhammad bin Sirin rahimahullah dunya mufam we wadagen tarikh ameduga ilumeri meduga komme sarege khilafe ufedi fawe hen namas emme mashhur bunu makki ei ekale fan ufam we wadagen nebi Uthman radiyallahu anhu ge khilafa nimumuge deyahar kurinne agondo kurire dannawa fawane Hasan al-Basri rahimahullah ekale ge fanu ufam we wadagen nebi Umar al-Faruq ge khilafatu nimumuge deyahar kurinne ehmi magagandaka 11 waraka 10 waraka haruge tafate Muhammad bin Sirin adi Hasan al-Basri rahimahullah mi debe kalunge umur ga hore ehnamas ede bekalun naki warang ekiga uluvevi warang ekwekiga ogutan heda kuravo mangendevi ebbe kalaku anebbe kalaka waragga gulumen oy debe kalun Hasan al-Basri ge iturum Muhammad bin Sirin akives basara ga fahum uluve basara ge mashhur ilumberin kore ilumberi Muhammad bin Sirin rahimahullah ekale gfana be hegotum asfawe ekale gfana ki iskolumma digu be fulennu mi ekale fan ga ilumeri kama zahidu kama waraberi kama muraselen oy kame besnu ehembege ekan thabitu ga algol menna as fa evani hama ehme ekale fan ki tankole hashigando wes hiki befula kavore hashigando rangalo ko kudakon ala ganna kala gotakan hashigando huri bekale ege iturum ekale fanuge boluge istari ganda ki ei konda hamya diu kollei fa onna istari kade kama riwabegin asfabe tumbuli fuluga hina fain elumuge sabun rakkuleya da kulay tumbuli fuluga huri bekale kamugabe emme mashhur gotega Muhammad bin Sirin rahimahullah be gotum bunevi uleni ekale gafana ki re gandoga kirit kurevun gina dualuge gotuga samasa korevuma hinifulu wedum gina bekale gotu mi wara udagu tankol awon kurire waka dekkiruga Hasan al-Basri rahimahullah ga waka dennevi dualuge gotu go sekale gafanuge moonu fulum feniwada gannawani mayus kala goteke bisneuma fikuruge bodukamu Allah subhanahu wa ta'ala ga adaba ila subhanahu wa ta'ala ge kofaya mushare danati ekamo rakkatere wada gannaw komme ka huriha ilumeren naki adi huriha zahidu bekalun naki komme ehen tiben jeheba ennu agon dennebi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki re alukamuga intihan alukan korwa Allah subhanahu wa ta'ala emme birufulu weti wada gannawa be fula kamuga be wada genne virus ekale fanaki dualu go gotuga sahabinge majlis tawga wes samasa kurabba adi bekalunna ekuga hinitum ve wadagen uluvwa bekale
Nabi sallallahu alaihi wasallam hippawa fawani emme furihama manhaju meduminuge maguga komegas ba efaharo bain ilum berin kurawwa kamekkamang asfave regando ekirit kurawwa kurevuma re adukamang hela hunomge atharu duwalu gadiga mistakunnan engidane chive ekan sirru kurevumattaka duwalu uluvani kodoko tafatu gotakash maneki maja kurevuma samasa kurevuma hini warna kurevumuge terega ogutu heda kuravve re adukan sirru kurevuma ehmege ngas Sufyan Thawri rahimahullah ekadege fano re gando ekkon helawwa hunnawa re adukan kurevuma fawga duwalu mistonge kurimacha nikume wada gannawa eruga lofulum hela hurumuge atharu fenidane kamattaka warugadeya loluga andum adubavagen esfiage carryga bokun andum adubavagen nikume wada gannawa kama mistakunnan e atharu nudekke umatta kommekas Muhammad bin Sirin ge emme mashhuru kamaki ekadege fanaki aadaya khilafa hufen ta'bir kurabumuge kuladana kamai Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabawa fawa ilumberi jumla ko dannawana mi ummatuge iswedi ilumberi ge terega wofen ta'bir kurabumuge emme mashhur be kalaki Muhammad bin Sirin rahimahullah lobeta khunne algon mi hisaban adewuni mahama kuda eche wofena behe gotun dannawanula kuriya diyon eha munasab non kama dekin algon menge miyeduge halata balala lobeti akhunne huwa fenaki evs haligga algon men nafenna komme huwa fenen ege ta'bir balagin ege efenunu echen ma bodu kamakan hadagen algon men ulenje kamennu ekam ko miyedu algon men nafennani bayem mihunna huwa fenuga fenna komme echen ege maneki ko bato balam wegen mismihunna mashwara kon ilum berinna gula evi goten ulum filuma mase kuramundata adi ega efenna efada echegge sababu misalaka feridane firimiha kommes nubaka megga uleni kon abimiha kommes mihanu da gotukon uleni kon firimiha nota memba fana ebban timage mihunna nota emiha ko gulun hunnje faratawge hufentake ekan hituga baabwagen shakku kuramun diumaki lobete akhunne waran hitama hurikame ege sabun ega evs aslenne kame algon menge hayata genevi algon menge dirulu mayus dirulu maka badal kollevigin ebade hofenuga algon menna fenidane komme fada faade gecce kurin denne fada adi hofenuga fenna komme echaki sida lan algon menna ege ta'biru kureve echennu adi hufen ta'biru kurumaki komme mihekan ilumeri kamuga yes kureve kamennu buneme gotum hufen ta'biru kurumaki riti ada wahaka dekkuma kuladana kama jismuge furihama kama mifada kankan Allah subhanahu wa ta'ala niyumate gotuga debbawa fada ila subhanahu wa ta'ala debbawa niyumate hufen ta'biru kurumuge fannu verikan nuwata kuladana komme miha kura komme hofenen dimawa ta'bir kura komme hofenen dimawa echennu enas Muhammad bin Sirin rahimahullah ekalege fan huriha hofene ta'bir kura gumuga dima nuwis waragina hofenta ki ta'bir taka dimawa anekamaki en hofene demiha ka fenunima edemihunna meduga ta'bir kura wego tafatu en hofene ekaka fenna wagutu tafatu wima edefaharuga demana kuravigende ema hufen ta'biru kurma ekamuge tere vadegatu maki eha rangalo kamennu gina fahara shaytanage waswasta nuata adamge dariya enage hayatuga fikuru kon khiyaluko duwaluge wagutuga uleve gotege sababum reganduge wagutuga eneya ekama gulun hunna hufen fenumaki ekashegam wakame hemtibe funna besfaha kuravene duwaluge wagutuga algon men kamaka abodu meduga maboda visna fikuruko mashghulwe ulefika mabanama ereganduga hofenuga ekama gulun huri kommes kame fenumaki ekashigim baka adi waragina fara algon menna fenna huofen dima idikolan eba ta abiru kuravigende note ega hagigata ki dima idikol kam besbegen ebade muhimmo kamaki lobeti akhunne huwa fenuga algon menna fewni komme echekama vies
ei waangule kamekkama waanama ei heo kamekkama vies adinu ba kamekkama vies algon men korongoti kon kametta algon men korongo kama ki heo kantan ituru kuru nobe evejje ekame duru kureveto heo kame vejje algon men na ekame libeto ema huofene ta'bir ko gin algon men ebbandu ebbafa kamuge gulun kandala ka nuwata mavantakan kandala ka nuwata ambifiri kamuge matibere guluma buru arwa kan algon men ekamagen uleka nuje namas ade khilafu kanta take takurar ko fennanya ekamuga ahulwerinna mashwara kurumaki nekamennu adi hore wara safu kedu huofin Allah subhanahu wa ta'ala haddatun fenigin ade sahha hadis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihun asfawe mu'min alage kedu huofenaki ei nabi kamuge baakula baata kutere ba eggotuga ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya emme furatama wahige tereng annam feshi huofenuga engebe engemut ehna mustafataki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam huofen fuluga feniwada gannawa komme echki ei wahi ekale gafana ka shaytana ge baaru veri kamuga ebbes huofen nudekkene waswahe nudeve ehmi ma ekale gafanu ge hippula nuwata avahar fullappawa fa onnawaniko e feniwada gannawa huofenaki ei tedu hagige ehna mas algon men eya mulin tafat anikamaki lobete akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale fanuga sahabi na ekuga bay faharo kurabbawa majata hoge terega nota samasa ta hoge terega nota munfi filma kurabba kankam ge terega hendunuge wagutuga fatis nama dafahuga dikur kurab matibbe mafahuga eki bebe kaluna suwal kurabba rega kombe kalakan heye riti huofene fene wada gennevi den e huofen ekale fan ta'bir bay faro ko debba ne bay faro sahabi na hawala kurabbagen ebe kalun goswima gos kama vidalu rangalu kama vidalu haddawa ehna masmi kurin alwon denne fadan Allah subhanahu wa ta'ala debba fanne ilmi ilahu gadotun libigin anna hibay ei ehmima komme miga kurevene kamennu ade war mashhur gotegga Muhammad bin Sirin rahimahullah ge arihum ekale ge fan ta'bir kurabwa fawa bay huofen fulota teduwegen ekankan lifawa bay futan ebawe enamas Muhammad bin Sirin rahimahullah fotel liuwe kama buneve bunumaki ei olome ekale ge fanaki algon kuriges ishara kore fadan e zamanuge ilumberin fadan hitu das kurevuma ilmu dulum ungannawa devuma ahamiyat kan debe bekanuge tere bekale ehmima falli uwa aluvuma ki ekale fano kurevuma lobi kurevi kamennu kamegas mifada bayin hofen tawga algon kurin ishara kollin demi hakan en hofen fenoni mawas demi hakan en hofen fenoni mas eba ade tafatu ege edduha ko Muhammad bin Sirin rahimahullah gari hammiya ko as dannawani timanne fenijje timan bangi gowat bangi de timanna vidalwani ufa qurashe tibayati yolani hajj deves migamane no emi ka bangi gowetam fenna komme mi hekan ei hajj demuga ufa wari khabare goy gotuga ekam baaneke devana mi ko as dannawani timanne fenijje timan bangi gowaniko bangi deniko ho fenoga vidalwani tiba Allah birwati was wakkamuge sababum tibage abburi kurevenne ofengi kach ekamaku demihun nabima tafatu dekam kurinya miha ki ulum muri sodi horangalo mihe denya miha ki ulum vianu da gos mihe ekale fanu amille visnu fula iche vidalwani kinu ekiyade mihaya ekan higi gota belle umaffoga Allah subhanahu wa ta'ala ilham kurabbagen egota vidalwani ekama qabul kurave gotaki ekamuga din ekade fan warabboda beenun kurabba Quran ta'bir kurabmuga kiriti Qur'anuge ilman mashhur bodu ilmere Muhammad bin Sirin rahimahullah ehmima ekade fan suwan kuran kihinen yeti gota kale fan tafsir kur ekakam hajjuge ufawari kamuga khabar aneke ge ay buri kollevene kamuge biruweri khabar vidalwani
الله سبحانه وتعالى وحي قربا فاوي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مئات فرتا مئايا حج اليوم النداء فمجنوت قوال مجواهك أن آياتك يوسف سورة آيات فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يوسف سورة كميانني تبعفون أدو السوان وتا هندم فلو هنان يوسف عليه السلام کے کوکو فلو ඉෆේට්ටව මට්ටකා වක්කන් කුරිකමුගේ තුහුමතෙක් එකලේ ෆානුගේ එබ්බෆා බේෆුණුගේ ඉස්තරි ෆුළුගා එළුවුණු හාදිසා ගවාහක එයි එහෙම වක්කන් කොෆිය තිය බෑනුගේ තරේ මිහුණුත තිය බෑමි එම ඒ ආයේ බල්ලවාෆ ඒ ආයතු කොම්මකස් මිමි හාය තෆ්සීර් කරවි ඒ දෙකන්ත වෙස් එගොතන් හිඟාගෙන් දිය අනෙන් හාදිසා මිෆද වාගත වරගෙන එනස් කොම්මස් වරකන් අල්ගොන් හමති බේෆුන්නා මේ දන්නවාදනි කොම්මෙ බේෆුලෙගේ සීරතු අල්ගොන් මෙන්නක හොෆෙනුගේ වාහකේ නුගෙනෙවෙන් එක මල්ගොන්ඩු වානේ සයිද් ඉබ්න් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහුගේ සීරතා බෙහෙගුතුන් වාහක දෙකිර එකලේගේ ෆාන කීවෙස් හොෆෙන් තාබීර කුරෙවුමුගා ආදියා ඛිලාෆ් සීදා බේෆුලෙක්කමුගේ වාක දන්නවා අබ්දුල් මලික් ඉබ්න් මර්වාන ෆෙනනු ෆෙනවඩාගෙන්නේ හොෆෙනුගේ තාබීරුගා ඒගේ ෆහුම් dari kalum verikan kurabbawane kamuge khabaru debbawa ekan egota hingagen dia anen hadisa ki miha ko as dannawani e muhammad bin sirin etimanne hofenu ge fenije rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge janaza ga baweregen uleta ekale ge faanu kafun ko gen ufulagen gengos wadudu mattaka masakke kuramun dia baegge terega timam bes baweregen ulevetan मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह विदाड़वनी तिबा यकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमकागम वडागन नबी कंत माने के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने वडुला ए फसएळु मट्टका मसक्के कुरा बयका एकुगा वगुतु हेदकम एमि हुन्ना को मजिस को मुळे मिहके माने की එදුව ස්වරුගා ෆාඩුව ෆාවා ඛවාරිජුන්නා එකුග උලේ ඛවාරිජුන්ගේ ෆිකුරුගේ අහුල්වරීක් මිහුන්න ෆෙන්න මිෆද හුව ෆෙන්තන් එගොත බයන් කරබවා ෆාවේ අනේ ෆාරෙග මිහික ෆෙන්න හුව ෆෙනෙග්ගා උඩුගවා දෙතරි සුරයියා අදිවස හෙතරි එතරි අනෙතරි වරේ අවස් ෆාවා තන් ෆෙනෙගින් එවාක දෙන්නේවීමා මුහම්මද් බින් සීරීන් රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනි හිතනම් අවහන් ඔස්සිගෙන් එදා තරියකි නොත අවහ කුරියරා එදා තරියකි ඒ හසන් අල් බසරි එකලේගේ ෆානු තිමන්නේ වර කුරියරා දේ අවහරවස් පේ වඩා ගන්නවානේ තිමන්නේ වර කුරි আদি එෆෝ තිමන් මාගෙන දුහෙන් නැති දුනිය දෝපදානේ බුනේ ගොතුම් හසන් අල් බසරි රහිමහුල්ලාහ් අවහර වඩා ගන්නේ විතා සතේක හම විදුවහු මුහම්මද් බින් සීරීන් රහිමහුල්ලාහ් අවහාර වඩාගෙන නෙවි කුරින් අවුඩ දෙන්නේ ෆදා මිෆද වරක් ගිනා හුවෆෙන්ත තාබීර් කුරබවා ඒ හුවෆෙන්ත බනි සීදා වේෆා අල්ගොඩ දන්නවංගුරු නෙමෙ මුහිම් වාහක කීමි මවුදුව ගුඩින් අල්ගොඩ මෙන් ලිබිගන්න නොමි ෆිලාවල කී අල්ගොඩ මෙන් නෆෙන්න හුවෆෙන්ත ඒ මා බොඩුකමකන් හදාගෙන අල්ගොඩ මෙන් වී ගොතකුන් එයා මෙදුගා ශක්කෝ වහුම් තන් උෆද්දාගෙන එකි මිස්මියුන් කාරේ ගොස් සුවාලකුන් ඒගේ ෆෙන්නු කමකා මෙදුගා අල්ගොඩ මෙන් शक्कु उफद्दा हेदुमकी एई एदेविගෙන් වා ගොත නෝනේ එයා ඛිලාෆ කොම්මෙ ගොතකන් අල්ගොන් මෙන්න හූෆෙන් ෆෙනෝන කම් ගාවෙස් අල්ගොන් මෙගේ අමල්ත සීදා කොම් හියලෆා බයිකම් ගා වුම ඉතුර මසක්කේ කොරම් බම්බි අනෙක්කමකි නුරු හේෆද හූෆෙනේ බිරුවරි හූෆෙනේ නුරගල හූෆෙනේ ෆෙනි ජියා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොන් මෙන්න මනා කුරබවා ෆවනි එවාක එහෙම් මියුන කියාදින එකම අල්ගොන් මෙගේ තරේග ආම්මු කමෙන් එෆද හූෆෙනේ ෆෙනුනි මවස් එම්මෙ ෆරදම හේලෙවේ ඉර ජෙහිගෙන් එම්මෙ කෑරෙන් ෆෙන්න මීහකන් ඒ ඛබරු දෙන බයි ෆාරු බයි හොෆෙන් හැම එක්ගොතක වෙස් මිහුන කියාදිනු රංගලෙන්නු අනේ බෑෆාරන් එනේ හේොයි දේ මීහක් කිබෑ ලෆා එහුම නෝනියා එවා කවා කියාදිනු රංගලෙන්නු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරබනි තිබෑමින් ගතරේ මීහකන් එෆද හුවෆෙනේ ෆෙනි හේලවිජ් කම වානම වාඅත වයි ෆරාත අඌද් කියාෆා කුළු ජහා ෆාඩන් එන්නමස් කුළු නුනිකුන්න ගොතා තින්ෆාරු ෆුමෙලු මෆෝගා එන නිදන් ඔය ෆරා බදල් කොල්ලාගෙන් නිදාෂ් ඒ ෂයිතානාගේ උඳගුල මුහම්මද් බින් සීරීන් රහිමහුල්ලාහ් කුරින් අවුන් දෙන්නේ ෆදා ෆිකු ඉල්මා
adi hadith ilmuga mashhur be kale ehmbima hadith ilmuga ekalege faano mashhur we ekalege faano ge abu ummatuga wazan kuran jehfawani nuhanu boda furdamakaki mashhur sahabi Anas bin Malik radiyallahu anhu ge maula ek gotuga uluvu devana kamaki ummatuge ilum berin ebbase wada gannawa mashhur sahabi hadith ilmuga mi ummatuge hadith ilmuge baani Abu Hurairah radiyallahu anhu ekadege faanuge arihon hadith riwa kurabbevi etabbayaku etassateka bekalunne e huriha bekalunge tereng Abu Hurairah radiyallahu anhu ge arihon riwa kurabbevi emme sahhakam bodu emme teduri kambodu rawiyaki Muhammad bin Sirin tibbawane hadith ilmuga eveni imamegge arihun riwa kurabbawa iruga e dariwaru e imamuge emme is dariwaru gotugawa e imamuge emme tedu dariwaru kamuga mashhur wefawa maneki misalaka Muhammad bin Sirin Abu Hurairah radiyallahu anhu ge arihun riwayat gennawa feege eya meduga ei emme tedu riwayat Abu Hurairah radiyallahu anhu ge arihun geneben hen bisnawa mi ummatuga emme gine hadith riwa kurabbi sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu ge emme teduweri emme itibar bodo dariwaraki Muhammad bin Sirin rahimahullah egi turu hadith ilmuga mashhur emme mashhur ha fay e hafatoge imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ge hadith riwa kurabwa manik Muhammad bin Sirin rahimahullah gennawa fa hadith riwa kurabwa egi maneki mige emme kuri boshiga tibbawani Imam Bukhari ya Imam Muslim edebe kalum wes mi matveri ilum meriyage riwayat gennawa fawe ege ituru Muhammad bin Sirin rahimahullah fa kuran algon kurin denne fadan re algon kurevumuga mashhur be kale gotuga ekele fan re ganduge wogo tawga kirit kurabadu awattere nan ee wada gannawa ge koluge eterega damunamadu korobum gendawa eruga kirit korobba adu awatterenna ee wada gannawa ehenna mes duwalu ekale fan feni wada gannawani egota kannu alun kurin dennevi duwalu go gotuga samasa korobuma hini waruna korobum gina bekale gotuga we wada gennevi ehenna mes hanmafulu korobbaati igeto mi fada basfrutoge maaneki algon men mi hi ulehen algon men mi sakara jaha ulehen nu ebe kanunge kankan hunnaniki ehenna mes shari'a mana nukura gotuga dogu hadaga miyum hevvumen neti adi adaba khilaf nuwa gotakan algon menna kudda kuraifa wa kankan ei ehennamas kurim bunono fadan gina wagotawga algon men visra fikur kurmaki ei waram muhimmu kame ad ekale fan regandoge namadu faitu ejjekama ban maneki misaga avaharful leppemge sabum damu namada hela wada nugenne ejjekama banama duha wagotuga e namadu qada kurabba reganduge damnamadu duha wagutuga qada kurabba adi riwabegen asfa wagutu kalege fanaki komme deduwa kun edduwa ko rodafula hunnamun gendevi aluveri bekale komme deduwa kun edduwa rodafula hunnevi aluveri bekale visnawa ingeto muli hayatuga faha kuren fashisture kalege fane gotan heda kurabba fa den mifada wahakata dekew mundaru handamafulu kurabbaati egamane ki misalaka atu wedane eid duwaswes misalaka dima wedane ayyamu tashriq getin duwaswes egamane ki edus tawgas ekale fan rodafulu ippave ke nu bay befulun hama wara gina mika suwal ta mufaddal egamane ki am gotegga gina fahara ekale fanu ga amal fulu hunnani ehenne misaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gotun asfave sha'ban masfiyawa ehem mahegga ramadan masfiyawa ehem mahegga den eki ga rodafulu ippe mahaki Sha'ban mahekam egeves maane nun ei Rasul sallallahu alaihi wasallam Sha'ban mahuga ekko rodafula hunne bikamaka ekamako emoge gina duwastawga rodafula hunne bikam ei sabitu rangalo bunumaki egotam wahakatan ehen asforum maqsadaki algon men visnami misalaka badi madu kama adi daturu kurevuma adi sharui ehen sababta dimavi me bekanu rodeka nuhunnawane bekalunaki Allah subhanahu wa taala birutum bodati bekalun algon men navreves kuriha kamega ehme rodafula hunnawani semvege roda du kurabwani mes ehmege ehna masgina duwa ekale fan hunnawani deduhum edduge gotuga rodafula ei Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fa wa gotum Allah wadatan emme lobet kam bodwegen ba roda
erode ki ei Dawood alayhi salam roda fulu heppe bigo deduwon eddo roda fulu hunnawo Muhammad bin Sirin rahimahullah mi alukamuga miwaram mashghul wedagen ilumuga miwaram mashghul wedagen mistakunna ilumu gannawa debbamu gende viru ekalege faanaki wiyafari veri mashhur wiyafari veri tabi bekanunge terega ekale faana qurabba wiyafari yaki zaituni teo wikkeo moge wiyafari balla wangeto wiyafariya bay bekanu salaferi bay bekanu vidalu bori timamme masakke kurime aluveri kama zahidu kama wiyafariya ekkura ekame nukurwune ehme ma wiyafari du kurwa alukama huswe wedagen nevi ema waran hivwaru kuran jehene kamen alukantata kurevumuga zahiduwegen uluma eku den wiyafari teduweri gotuga kuran komme sekale fanuge wiyafari ge teduweri kama mehuriya kama ki mashhur kankan ehenna masnobati akhunne Allah subhanahu wa ta'ala eman ilum meriya imtihanu kurabbi wiyafari ehenna mas algon menge tere mismihun bangurutu wagoto kannu eves ekale fanuge zahidu kamu dimawi kame komme kas efaharu saam karan genevunu zaituni teotake gag gandaka bunave gotun salis has dirhamuge aguhuri dirhamaki ei rihi dinare ki ei rang dirham salis has dirham ei war bodu adade salis has dirhamge aguhuri teo taken ekale fanu ballawa gennevi ekale fanu korwa wiyafari nekomme kas wiyafari ga agu dekkum kurin taketi neguma mika tafatu kanga hunna kanda dimawa gotaki ege tereng ekkamwa aregga mi onnani meedade fediwadaga ekale fanu hippula hamana korabwafi den beflo khiyal devani ekamwaru huskolluma ukaluma ekam ekale fanu vidalwani kongiraku kihini bettunu meedane hen emme faun fikur kurabamon gos vidalwani mi wani teohenuma gengulunu aadatuge terega oin ecchekas ege terega e ove huriha hamaka teoheni teoheli emme fawhamuge niti miyutkama wani islam angeto kamun rakkatere sobaki madama qiyamet do oluwala makaru hadagen ecche vikkumuge sobun Allah subhanahu wa ta'ala ge darbaroga jawabu dari wanje duoge birwari kamattaka mistonge haggutoge birattaka ekalege faanu vidalwani huriha tiotake ukalan ehenna masmi waragina figu weringe rayyawas khilaf kommegas ekalege faanu ge ippuluga oy zahidu kamege sabun kurevvi kame natija ekavvi teluge agu ekalege faana dekkewun dativi appulu dative madu mihunge atun daranige gotuga fasa kommeswarakan nagagen teluge agu dekkewumge masakke pulu kurevumuge terega ekalege faanu bangurutuwe ekalege faana darani ada nukurumuge sabun jala bedi wada gannawa jehi wada ganne jaluga ekale faanu duwastakin heda kurban jehi wada ganne wiyafarige sabun ehen namas mistakun qabul kurbawa ekale faana ki aluveri zahidu amana teri ilumeri kan hadisa ta terega efaharega jalu balahatta miha as ekale faana dannawani kage faanu regandu andiri wima erugo waran awa mistakun nidan timam bahattana me handumane tunu kamang hadafa jaluge doru huluwala kade fon wada ganna washe ahulunge kariya abidaringe kariya wadagen huluwafa fatis wogutuga emburi wada ganna washe ekade fon vidalwani Allah gandi guname verimi haya hakimaya khalifaya ureduma tibaya wagi veriwane bekade gotuga timam kade fon nuwa husime emme fahun evaya hameya mi banduga mi jaluga mi goliga hunnan jewadagen nekom gabies ei ebe kanunge halu kolaki tedure wadagen noma amana tere wadagen nomuga anekkame gotuga ekale fanuge mashhur anekkamaki ma kambalunna oga teriuma heokan lobet akhunne mi ummatuge salaferi bekanunge kibaga wa aadufule waki bekalo kolgon me khasa kurumuge maane bes nenga algon kurirega dennevin
Maimun bun Mihran ge darikanu ge wahaka Maimun bun Mihran sailing huras kurevuma fin hingatane huras kurevuma darifulu oshoy wadagen nevi iffaratuga fajiswa fa iffaratuga engalu baba burakashifulu matiga bappa fulu hingawa fa wadagannawan bay bekalunge darin ebuhuri regandu fini rega fini algon men hem miharu benu wima iffarata amurali ma hunu fen anefaratum fini fen anefaratum aadaga fen annagota kannu zaman oti konta kunto alifan kolen hoddawani daturuge matiga bappa fulu wudu kurevuma taka hunu fen nulibigen nota devel netima fen kambarakan aluvwagen me matiga oshowe onnawage me matiga e kambaru bandage muli re heda kuravani bappa fulu he fulu labbande fatis namada hashikanduge hunu e fen hunu kuravumata bappa fulu wudu kuravum ba eran e kommes warege taafana kamen nota aslu huri finikan nattalu mattaka e bekalunge halu kol tibe fulu adu asawani yamanu karan a bekalaku ma kambalum konduga lagen daturu ko faas kauba washagen tawaf ko sayukuri emiha ibn umar radiyallahu anhuma garihuga dannawani timam migotase mammiya medu mikantakuri timanne heyokon hitijjeye ekere fanu vidalwa nuneke vihege terega eli venuge tereng kukuralamuge tereng emme kukuralamuge minwarwas tibaya adanu kurve me dalgon menge terega namba fanna meduga hinetto muamala korwen bayfar lobeta khunne algon men tanawas vedane algon men ilum veri vedane hunaru veri vedane tahzib vedane emamba fan nudeke zamanen algon men deken libunima algon men mi zamana bodan hele unima ekamako ebami hunnaki allah subhanahu wa taala algon men mi duniye wujud koramuge sababukamuga labwa fawiru ebami hun algon men demba ihtiram demba algon men naki hama ekani mahegge nuwata aharegge emme duwahegga mange duwas maha kolla bayno islam dina ki evore furi hama dine algon men getere kumme dariyegge ta abadu ei emi hunga mamba fan nataka qurban kollenje wagutu hunebe gotum muhammad bin sirin rahimahullah ekane gafanuge makabalunna idu hedum amille appulum fassawa debwa gatage eggotagas faha fotte daruga ishinde wadagen fotigande fassawa wahake nu gatagen komme faharege ida hedun tayyar ko debwa mamma fulu kariga wahaka dakkawa iruga adwaha miya hi kurani ei ekade faanu ahdaswe uluwatika kitem ragalu sihhatek hunne vis mamma fulu arihuga wahaka dakkawale madukamu madumatirikamu hiwani ahdaskam fula adu beru nuwati ve ekade faanu sirriyatuga waqfuru dakkawa uluwanika lebe dakhunne mifada kankam algon men mi majlis toga zikur kurumuga beenumaki algon men ge terem be fulaku algon men ge terem be fulege mamba fanna meduga ehumalu mun annakam wanama ifada kankam duruko duko e mamba fanga kariya enguri dium nuwata algon men ihuna furi bodan e mamba fanna meduga oga terikon hitu ege badalu allah subhanahu wa taala duniya matiga debwane akhirato kuriga nubakum mamba fanna medu kanta kofiya duniya matiga eno bage asarol gol men dekin jehene adi ukhrawi hayatu ga wes eno bage asarol gol men dekin heko kanta kofiya mamba fanna medu heko kanta kofiya algol men na duniya matiga ekamuge heo badal dekene adi ukhrawi hayatu ga algol men na ekamuge heo badal libe ehembegen bunebe arabinge terega birru abaakum yaburrunakum abnaakum tiyabamihum ge mamba fannan hekum hitashe erunne tiyabamihum ge darin tiyabamihum hekum hitan algon men ge darin algon men nokiyaman terive hekum nuhita kamuge suwalu algon men ufadda kamgodwaru amilla nafsu muraja kurabawati ge to algon men ge mamba fanna medu algon men hanta kuri gihinetto algonda yagin mamba fan gelli diuma fahuga den imam bifanan heyokam goto koddevene kamako onnani heyodo akoddinu eminga faratun sadaga kuru ehna mas ebami duniya ge tibba algon men ihsan tere nuwe ebami ge duluge heyo duwa algon menna nulibunu kamavana ma egelliginde hada bodu niyamati
egelligendi haada bodu niyamatike nikam ballawa Muhammad bin Sirin rahimahullah awahare wadagen nomage dammati koluga onne viruga ekkala daranitan ada kurumon as emme phone jalun nikum wadagen ne unu iruga wes 30000 dinaru darani gotuga dakkawon ekale fana ekam barabboda boduwege kambodu efawani ko ekale fana unnawani emme darikale Abdullah wadagen dannani bappa fuluga faratun timam tiya darani ada kurumwa hushi mihar awahare wadagen no kuri ballawa mamma fulan hekun hittewmu emme fahuwa gotuga wes daringe oga tarika milibe edari fulu bappa fuluge e darani ada kurama fahuga ilum berin vidaluni timammen belime Abdullah ya enage tanawaskan iturwegen diele baru kama ekuga ena duniya du koffa dieruga 30000 dirham bappetaka darani ada koddinima duniya du koffa dieruga gaggadaka 3 lakken ha dirham du korwafe duniya du korwa badagenne kommegas Muhammad bin Sirin rahimahullah ekalege faanu gaggandakan addiya warakan aharo duniya gulubawa duniya du korwa wadagennevi aluveri zahidu adi kuringalwon denne fadan ilum veri bekale gotuga wadagennevi duwaik Allah subhanahu wa ta'ala ekalege fanan hew rahmella baba adi algon mennan e fada bebe kalunga siratun ibrat de baba algon me ebe kalunna hew gotuga tabawu muge hew tawfiq minbar kurafum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh